nje kuvuga ku ikipe yitwa APRFC, nje kuvuga ibintu bikomeye cyane. Ufite umutima ukomeye araza kumva ikiganiro kirangire, ariko umutima woroshye ntabwo ashobora kukirangiza. APR Football Club, kipe ingabo z'igihugu, nyamukandagira mu kibuga kikasi imitutu, wabaye iki? APRFC wabaye iki? Witwa Tadeo Rwanga, rekuru witwa Apama Songwe, rekura Victor Mbaoma, ashobora no kutajya no kudasubira iwabo, amakipe yo mu Rwanda akamufata. Mbaoma ashobora kujya muri za Musanze, ashobora kujya muri za Bugesera, pourquoi pas zamukura gakina. Ariko mukuri level ya APRFC nta munyamahanga nkuriya ukenewe. Undi munyamahanga usigaye ninde? Ndekuye Tadeo Rwanga, ndekura Apama Songwe, ndekura Victor Mbaoma. Ati ngiye kubisesengura, ngiye kubijonjora, ntabwo ndi buhuze nawe 100%, gusa araho tuza guhuza. Tera gatebe wumva ikiganiro cyose, ukirebe ugikurikire. Thierry Froger ku munsi w'ejo ekipe ya APRFC yanganyije n'ikipe ya AS Kigali ibitego 2-2. Observation ya mbere, abafana ba APRFC ntabwo bitabiriye umukino kubera impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere ni umukino wo mu Mibyizi isa 9 zuzuye kuwa mbere, tugisohoka mu cyumweru cy'icyunamo. Impamvu ni nyinshi, gusa ntabwo bisobanuye ubuke bw'abafana bungana kuriya. APRFC ni ekipe ya kabiri kunzwe mu gihugu nyuma ya Rayon Sport, iyo ni fact, ntabwo mbishaka kwimaka, nta nicyo zimaze. Kumenya ekipe ifite abafana benshi ntabwo ari cyo cy'ingenzi, ahubwo amakipe yacu kuki adakomeye. APRFC ikimara kugarura abanyamahanga ku myitozo ku myitozo bakoreye kuri stade Kigali Pere, abafana baruzuye kandi hari mu Mibyizi. Ntabwo ko bari mu Mibyizi ari saa 9 bisobanuye ko stade igomba kuzamo abafana 50, no. Bari bake bikabije, biteye isoni, nabaje barababaye, kandi ndakubwiriza ukuri nabaje ntacyo bahombye. Abafana baje kuri stade batashye babaye, nabaje ntacyo bahombye. APRFC yanganyije na AS Kigali ibitego 2-2. N'umwaka wa gatandatu ugiye kuba 7, kubera ko muri uyu mwaka nkise zirarangiye nyine, bisa nirangiye, nta mukino uzongera kubahuza. Imyaka ni 6 n'igice APRFC datsinda AS Kigali mu mikino ya shampiyona. Kibazo gikomeye cyane. Birashoboka ko ekipe igira indi kipe igora cyane. APR ariko ereko gutsinda AS Kigali muri 2018. AS Kigali yatsinze APR baranganya, bibakubwa Eric Nshimiyimana, bibakubwa abatoza batandukanye, abagande, haza bitwa haza harimo Gibukasa, habaye batoza benshi. AS Kigali yagize ibibazo byinshi, ariko APR yanone gutsinda ekipe ya AS Kigali. Icyo si ikibazo, ntabwo ari ikibazo gikomeye, ariko ibyabaye ejo mu kibuga ntabwo rwose bijustifia impamvu nimwe APRFC itatsinziriye match ngo twari igikombe. Si n'ikibazo cy'igikombe kuko izagitwara, ariko kuki APR ikina nabi, kuki APR itaryoshye kuyireba, kuki umukino wa APR utaryoheye ijisho, kuki APR ikina umwumbati, kuki APRFC ikina nabi bene kare yakageni. Ku munsi w'ejo ekipe ya APRFC yaribiwe cyane. Reka nevuga ko yibiwe, ahubwo ekipe ya AS Kigali ku munsi w'ejo mu mashyi no mu mudiho yaribwe umukino wose, yasifuriwe nabi cyane. Sindi butange details zose, abarebye umukino barawurebye, ko umukino ari no kuri televiziyo, ari no kuri Magic Sports TV. Abasifuzi ku munsi w'ejo bari bayobowe n'umusifuzi mukuru. Umusifuzi mukuru bamwita Ruzindana Nsoro, yungirijwe n'uwitwa Ndayisaba Saidi ndetse na Sandrine Murangwa ndetse na Moise. Bakwiye kujya muri miruware, bakajya kuri miruware yo muri douche mu nzu babamo, buri wese akireba muri miruware akireba. Hari ibintu ukora wakwira muri miruware ugahita bibaza ngo ninjye wabikoze.
donc ukabona ibintu ukoze ntabwo bisa n'ukusa. Abasifuzi bejo ku munsi wejo basifuriye ya match ni igisebo gikomeye cyane ku mupira. Bakwiye kwireba muri miruwari bakireba uburyo usa neza, uburyo umuntu w'umugabo, uburyo ugaragara neza, ubundi kwibaza ngo ibintu nkora biranyubahisha. AS Kigali yabonye na carton rouge barayibonye, babonye karita y'umutuku. Bakina rwose iminota myinshi, APR ifite 2-1 iyoboye, ibitego bya Kwitonda Lebaka ndetse n'igitego cya Mbaoma. Ariko muri iyo inferiorité numérique, muri uko gukina ari bakeya, still AS Kigali ibona igitego cya égalisation 2-2 APR irataha. Nabajije abafana nti ese ko muzi ko mugiye gutwara igikombe kuki murimo kurira, kuki mutishimye? Barambwira ngo Lorenzo ikwigiza nkana, ntabwo akwishima. Ikipe ikina nabi, hejuru gukina nabi ntitsinda. Ntabwo tuva mu ntara hose tuva ngo tse kureba match ngo APR itsindwe na yirwa inganya n'amakipe matoya. Bafana barambwiye bati AS Kigali maze amezi 5 idahemba, yahembye nk'ukwezi kumwe ngo abakinnyi babone uko bakina. APR nta n'umukinnyi wabereye mu cyumweru nibura kimwe cy'umushahara, donc cy'umwenda. Shoka bite ko tudatsinda match, tudakina neza, abakinnyi bacu badakina neza? Shoka bite ko tudafite abakinnyi beza? Thierry Froger rero yabikemuye rubanza ruciye neza. Thierry Froger yabikemuye yamenye umuceri. Uvuko bivuze amagambo ye. Thierry Froger ndashaka rwose kumubaha neza cyane, mwumve icyo yavuze ku munsi w'ejo. Thierry Froger ndagenda mbibasobanurira mu Kinyarwanda, mwumve kandi bazanire neza rwose. Mwumve Thierry Froger mu magambo ye, ntabwo nshaka kubikotera nko kubitangazamakuru byabyanditse. AS Kigali yashoboye kwegariza kunganya, kuri bo ni resultat nziza. Aragira ati mu gice cya mbere twakinnye nabi, ntabwo twari consistent, twari inconstant. Mu gice cya kabiri tuza kugaruka n'imbaraga, ari nabwo babonye igitego cya kabiri. Abaje bati ubu noneho ugiye gushaka, uzashaka igikombe ku mukino ukurikira, umukino wa Kiyovu Sport. Motivation iravahe? Aravuga ati nibura buri mukino tujyaho tuba twashatse impamvu nibura yo kutumotiva, impamvu idutera akanyabugabo. Je sais pas, quand je joue le titre, on l'a préparé comme si c'était un match. Voilà, on s'engage et on manque d'engagement sur la première mi-temps, c'est une évidence. On est à réaction, voilà, c'est ça. Et donc le titre, il faut aller le chercher, le record de points. Il y a des points à aller chercher. Waravuga ngo ntabwo njye gukina match nk'iyi, mvuga ngo ngiye gushaka igikombe, mba ngiye gushaka ndi manota. Donc n'indi match mba ngiye gukina, n'indi match mba ngiye gushaka amanota nk'ibisanzwe. None igikombe mu gihe gikwiye kikaba cyaboneka. Si on n'est pas compétiteur, ça pose un problème pour le futur et je pense que ati ikintu kimpangayikishije si kuba nabona igikombe cyangwa se nkakibura cyangwa se ngakererwa kukibona kuko nzanakibona. Ati ikintu kindwaza umutwe kimpangayikishije ni ukuba tutari equipe iri competitive.
kuba turi ikipe idashobora guhangana, ati ibyo bintera impungenge ku hazaza h'ikipe. Thierry Froge murabyumva ibyo bintu neza, aravuga ngo ikimangayikishe si ukuba natwara igikombe cyangwa se nta